Бұл біз сіздерге берген Аллах Тағаланың мейірімі, берешендігі. Алардың жүзінен шыққан нур, жарықтық, пайғамбарлардың жүзінен шыққан жарықтыққа оқшоп тұрсын үшін, қой қайтарып жүріп талаада, жұмыс іштеп жүріп ишқанада, сауда сатық қылып жүріп базарда, біз дағы жасасақ, бізден дағы Аллах Тағала наразы болып қапы болбайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зикру Расули саллаллаху алейхи ва саллам ва сахабати фил кутубил мутақаддимати алал Құран. Ыйык Құраннан мурдагы китептерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жана сахабалар тууралуу эмнелер айтылган, ошол тууралуу. أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العجواء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. Hazret Ata ibn Yasar bayandayt, men Hazret Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumaga jolugub aytdım. Tavrat kitabında, Hazret Musa aleyhisselam'ın kitabında bizdin peygamberimizдің sıfatı qanday deb жазылған эле desem, aytып бериңизчи деп сурасам, айтты, албетте dedi, aytып беремин dedi. Allah'a antiçemin Peygamberimizдің Tavrat kitabındagi sıfatı ıyık Kur'an'da bayandalganday ele bolçu. Al tömönküdey. Allah Teala aytты: "O menin elçim, peygamberim, hakikatta men seni adamlarga küve bolsun üçün jönöttüm. Jana kuvanduruuçu kılıp jönöttüm. Jana eskertүүчү kılıp jönöttüm" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin jakşı ibadatlarına, jakşı amallarına kıyamet günü küvelükke ötöt. Küve bolat bul adamlar şunday jakşı amallardı jasagan dedi. Jana adamlardı jakşı amal kılgandardı beyиш menen sүйүнчүлөp, jakşı sıylıklar menen sүйүнчүleytiler. Oşonda ele kata kemçilliklerden adamlar saqtansın üçün oşolordun sazayındaga aytat ele, bul jaman amaldı kılsa mınday saza bolot, saqtangıla dep adamlarga jetkizçile. Wa hirzan lil ummiyina, jana alsızlarga korgon, alsız adamlardı korgop, saqtap, boluşup. Allah Taala Tavrat'ta peygamberimizga mınday degen: "Sen menin kulumsun, jana elçi, peygamberimsin. Senin atыңды Allah'a tayanуучу dep atadım." Peygamberimizдің münözü kattуу jana oroy münözdü emes. Peygamberimiz tuuralуу Musa peygamberдің ümmetine Allah Taala aytып berip jatadi. Al peygamber kattуу münöz jana oroy adam emes, jana bazarlarda kıykırıp jürbeyt dedi.
Базарда кыйкырып жүргөн дагы бир жакшы олуттуу адамдын сыфаты эмес. Базардай жерде дагы адам олуттуу болуп, кыйкырбай, акырын сүйлөп жүрүү бул кулк мүнөз. Жана ал пайгамбар жамандыкка жамандык менен жооп кайтарбайт деди. Бирөө жамандык кылса, жамандык кылбайт. Балким кечирип жүрөктөн чыгарып коет. Жаман адамга, жамандык кылганга жамандык кылуу бул биздин пайгамбарыбыздын сыфаты эмес. Биз ошондой пайгамбардын үммөтүбүз. Бизге дагы бир адам жамандык кылса, ошондой жооп кайтаруу бул үммөттүн дагы сыфаты эмес. Аллах Таала Тауратта айтты, ал пайгамбардын жанын албаймын, качанга чейин бир адашып жүргөн коом, адашып жүргөн эл ла илаха иллаллах деп иманга келмейин деди. Пайгамбарыбыз бир коомду, бир адашып жүргөн элдин туура жолго келүүсүнө себеп болду. Ал пайгамбар аркылуу көптөгөн акыйкатты көрбөгөн көздөр акыйкатты көрө баштайт. Акыйкатты укпаган кулактар акыйкатты угуп баштайт. Жана акыйкаттан Аллахтын жалгыздыгына иман келтирүүдөн кулптанып калган жүрөктөр ачылат деди. Пайгамбарыбыз ошондой бир пайгамбар эле, ошондой бир инсан эле, адамдардын акыйкатты укпаган адамдарга акыйкатты угузуп, көрбөгөндөргө көрсөтүп, кереметтери менен жана жүрөктөрү имандан кулптанып калгандардын жүрөгүн ачуусуна себеп болгон пайгамбар. Wa dhakara Wahb ibn Munabbah anna Allah Ta'ala awha ila Davud fi Zaburi. Allah Taala Hazret Davud пайгамбарга Забур китепте вахий кылып жөнөттү. Я Давуду иннаху саяти мин бa'дика набийюн исмуху Ахмаду ва Мухаммадун. О Давуд, сенден кийин бир пайгамбар келет. Анын аты Ахмад жана Мухаммад болот. Садикун, анын сыфаты чынчыл болот деди. Эч качан калп айтпаган, тилинен чыккан сөз акыйкат болгон инсан болот деди. Саййидан, өтө даражасы бийик, улуу инсан болот. Ла агдабу алейхи абада. Мен ал пайгамбардан эч качан капа болбоймун, наразы болбоймун. Вала югдибуни абада. Ал мени эч качан капа кыла турган иш кылбайт деди. وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْصِيَنِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Ал пайгамбардын күнөө жасагандан мурда эле бардык алгачкы жана кийинки күнөөлөрүн кечирдим. Өзү пайгамбар күнөө жасабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күнөө жасабайт. Ошону да Аллах Таала кечирген. Бул Аллахтын алдында болгон өтө бийик даражасы. Ва умматуху мархуматун. Ал пайгамбардын үммөтү Аллах Тааланын мейримине бөлөнгөн үммөт. Себеби алгачкы үммөттөр күнөө кылса, күнөөсү кечирилүүсү үчүн өзүн өзү өлтүрүш керек эле. Муса пайгамбар үммөтүнө айтты го: Фактулу анфусакум. Күнөөңөр кечирилсин үчүн өзүңөрдү өлтүргүлө. Бул үммөт билбей, адашып, унутуп, күнөө кылып койсо, чын жүрөктөн кейип, кечирим сурап, тооба кылса, Аллах кечирет. Бул Аллахтын мейрими. Алгачкы үммөттөр белгилүү эле бир жерде намаз окуш керек эле. Бул үммөт кой кайтарып жүрүп талаада, жумуш иштеп жүрүп ишканада, соода сатык кылып жүрүп базарда намаз окуса дагы боло турган үммөт. Аллахтын мейрими эмес эмне? Алгачкы үммөттөр садака зекеттерин чогултуп тоодун үстүнө алып барып коет эле. Асмандан от келип күйгүзүп салат эле. Бул үммөт садака зекеттерин бири-бирине берип
өздөрү жейт жана соо болот. Бул Аллахтын мээрими эмеспи? Bir okugan namazın Allah Teala mingdegen namazlardın soğubu. Bir keçe ibadatına ming ay ibadatın soğubu. Bul Allah'tın mehrimi emes mi? Davud peygamberge aytып жатат. Al peygamberdin ümmeti Allah'tın mehrimine bölüngen. Ve ummetuhu merhuma. A'taytuhum minen nevafili misle ma a'taytul enbiya'a. Al peygamberdin ümmetine alğaçkı peygamberlarga bergen nafil namazlardı berdim dedi. Tahajjud namazı alğaçkı peygamberlardın namazı. Nafil namazlar, tavba namazlar, hacet namazlar. Ve faradtu aleyhimul faraidallati iftaradtu alal enbiya. Alğaçkı peygamberlarga farz kılgan namazlardı al peygamberga jana ümmetine farz kılamın dedi. Biz okup жатқан Bağımdat, Peşim, Asır, Şam, Kuptan namazı her bir peygamberlardın namazları. Oşol peygamberlarga farz kılıngandı, Allah biz sizlerge farz kıldı. Hatta ya'tuni yawmal kıyameti ve nuruhum mislu nuril enbiya. Al ümmet kıyamet günü kelet. Alardın yüzünen çıkkan nur, jarıktık, peygamberlardın yüzünen çıkkan jarıktıkka okşop tursun üçün peygamberlarga bergen namazdı verdim dedi. İla en qala ya Davudu inni faddaltu Muhammeden ve ummetehu alel umami kulliha. Hazret Davud peygamberga Allah Teala Zabur kitapta bizdin peygamberimiz jana peygamberimizin ümmeti biz sizler turalı bayandap jatıp ayağında aytты: "O Davud, men al peygamberdi jana al peygamberdin ümmetin alğaçkı bardyk ümmetlerge karaganda darajası artıkçılığı biigirek jogorrak ümmet kıldım" degen. Bul biz sizlerge bergen Allah Teala'nın mehrimi, bereşenligi. Uşunun bari biz sizlerge peygamberimizden sebebinen berilgen bul jakşılıklar. Ошондуктан her bir musulman peygamberimizden tatıktуу ümmetlerinden boluğa toluk hareket jasaş gerek. Anın jolu peygamberimizday kuluk minözgö, sıfatka iyi boluğa hareket jasaş gerek. Allah Teala biz sizlerge bergen münöz bul sunu. Alem Allah Teala biz sizlerden talap kılgan münöz bul peygamberimizin münözü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de eğerçü jasagan her bir işi tamak jegeninde, es alganında, mayekteşkeninde, açуулanganda, kuvanganda kanday kılçılı oşonun barın bilip, düşünüp, jana jaşoobuzga özдөштүрүү bul sünnet. Sünnet menen jaşagan insan Allah Taala'nın razıçılığın tabat. Allah Taala aytты го, al peygamber meni kapa kılbayt hiç kaçan. Demek peygamberimiz jasagandı dagı biz dagı jasasak bizden dagı Allah Taala narazı bolup kapa bolbaytdı. Allah Taala razı bolsa dünya dagı ahiret dagı kurulatdı. Oşuğa inşallah niyet kılalı biz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını öğrenöbüz. Jana özдөштүрөбүз. Бүгүнгү айткан sıfatlarının katarынан biri жамандыкка эч качан жамандык кылбайт эле, балким кечирет эле. Biz peygamberimizin sünnetlerинен bizge жаккандарын эле албайлы. Ак кийимди жактырчу экен, süt içkendi жакчырчу экен, ет жегенди жакшы көрөт экен, балды жакшы көрөт экен, кечиргенди де жакшы көргөн. Jamandık kılganга jamandık kılbay, balkim keçirip koyup, unutup kalıp yürekten çıkarıp koyuu dağı bul sünnet bulat. Allah Teala barыбызга bardıq sünnetlerge amal kılığa nasip kılsın.